Hello na imbag nga orasyo papagayam. Syakmanan ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang kan mangkabkablaw kada kayo itinaragsakngal daw yo amen. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo Rose, tintay basa ka ni drama ita ngam sakbay na kablawan tay paibiit, dama Mel babakbak di tabugyas Benguet, Jonathan Bukang, Dongoy family kan, Maske family from Eden Dongoy, kan ni Roding Papilya, dita Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni pagayam Rose. Dear manang biyanang, aday di nagbalin anobyok, adayo ang natataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na. Idin to ta siyak kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gapo tanasingpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitanak ka ng aklon, tama siya nakmet kan kuwana. Katapno na lawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kiniraws nga anak ka. Napayagan nga ipagbagak na itakin ko, ana. Nailaki din dahi nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami meten iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nangagbalay na manugang, nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y kayat ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Di tanto malat turong yaw. Jak ngarut kayat, jak pa'y nakasaga na. Anya, kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya, ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan, kasta paylat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nangaklon kan kwa na, katjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Ada pa'y mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay iti sidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller. 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matongtong pal. Pang-asiyo nanang. Apay aya apilitem no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na, sayang may tlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dolyar. Ay, una yan. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. At iti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwartak di namin, San Miller. Sa bali day jaya, sa bali mo't day to'y. Awate mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, jak ngamin mapaglibakan tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mun balik senday ta.
Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso nga minti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok ayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti pa nagsasao ti anak ko, way. Kas jayla iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan Milo, siyak ti makaamo nga mga ayo kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar mi, Super busy ak iti trabaho dito, Ay, isumat lang atad talang nga nakalagip ka, Wang taawisin ka. Agkasara kon si ka. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbaga man? San ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, Wan. Nag-adayo mat dita. Di uray man. Tapno makapasyar ka mat dito, Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, friend. Sige nga ron, kita akto Jack may pasigurado. Mapantaahani. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya kaadayo, Miller. Wala. Nairuamak ngagbibiyahe. Uray kasano ti kinadayo na. Sige nga ron Jack kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho ijay lugar da. Iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wan Miller. Nga pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Wan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wan. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Wan, tadyak nga min kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man, tiagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imat gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo? Bakit akong ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imat gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyam anak. Ay, ures si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40.
Ay, una yan. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend. Kita amdamader kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sa bagay, single ma'am tina. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa, awanan nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar? Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wana. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga diyak kayat? Ay na, nagmayaten ngayon no ginustuda. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gizay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamuk ida. Ay, saan? Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Tsakayat nga kanchawanda. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose. Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya ito'y. Iso nga hang kapay lang ang aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minin na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan ha. Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kun nga liklikan ni Miller nga kasano nga taya. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hana ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't kala makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kapsat. Ay nahain ko ihugnak ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan ti mangan. Agsasangot tayo. Hello, friend. Oy, friend! Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di kan na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumutin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin naawatan ng dagiti parents ta. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataurmat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend.
Apay nga tagtakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata? Uwan, sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam? Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Lading itek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayam. Miller, Sa pulam ti lalaki at talaga apakariknam iti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. apay, ada ka din sa baling ay ayatan, Miller? Adan, ket sana peke nga ayat ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Jak mabisay. ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak kau. Ulbud mo gayam da jay alakay. Anyat sangitan nyo nga'y. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap kau. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpet kung saan ana imot. Kastati ko na ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kastati ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan atila lawlawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapay kaslan nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Tadyak mat maliklikan tagatap, gapoy tinakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti ina tigayim ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga ayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga ayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton ti mangted iti kwarta kan kuwana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.